أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu taolaning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsir muyassar degan mushu tafsirning uzun darsimizni davom qilgan bo'lib, Surat Nisa mushakib to'xtab qolgan edik va kip to'xtab qolgan uzun darsimizni davomlashtirishimiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حصيبا صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin Uygurca kıskısı tercümesi. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım ben. Ey insanlar! Sizlerni bir insandın, yani Adem aleyhisselam'dan yaratkan. Şu insandın, yani öz cinsidin, onun cüptini, yani havanı yaratkan ve ulardın, yani Adem bilen havadın nurgun er ayallarını yaratkan perverdigarınladın korkunla. Bir-biringlardan närs sorganda namı bilen soraydıgan Allah'tan korkunla. Sila rahimni üzüp koyuştun saklanınla. Allah hakikaten sizlerini, yani bütün ahvalınlarını küzüp durguçudur. Yetimlerinin mal mülkünü ular balagat getken çağda biringla. Yaxsını yamanğa, yani ularının mallarının yaxsısını, özanlarının mallarının yamanıga teş olmağla. Ularının mal mülkünü özanlarının mal mülküge koşup yavalmağla. Bu hakikaten çoğun günahtır. Eğer yetim kızlarga öylünüp, adil muamelede bolalmasınladın, yani terbiyanlarda birer yetim kız bulup, onunla şu kızga beraber turduğun kızga berildiğin mehrini berelmezsinladın korksanla, onu terk edip, özanla yaktırdıgan başka ayallardan ikkini, üçni ve tötni ilişinlağı buludu. Eğer ulanın arsıda adil bolalmasınlardan korksanla, bir hutun bilen yaki kol astınlardaki çörler bilen küpaylansanla buludu. Bir hutun bilen küpaylaniş zulüm kılmaslıkka en yakındır. Ayallarga ularning mahrlarini xoşallık bilen soğuk kılıp biringlar. Eğer ular onundan bir kısmını sizlerge ötünüp berse, onu mezzilik, sınışlık, yani pak, halal bilip yanla. Allah tirikçiringlarınki asas kılgan mallarınlarını ahmaklarga tutkuzup koymanglar. Ularni yemek, içmek, kiyim keçekler bilen teminlanglar. Ularga çıraylık söz kılыңlar. Yetimlarni balagat etken kadar sınap turunglar. Ularda mallarını başkuralaydigan halatını bayqısanglar, ularga mal mülkünü tapşırıp biringlar. Ularning çoğun bulup kılışıdan korkup, mal mülkünü buzup çeçip yivalmanglar. Yetimge vasi bolganlardan kimiki bay iken, vasi bolganlık hak üçün yetimning mal mülkünü yeyiştin özün saklasın. Sizlerden kimki yoksul iken, o öz emgikinin hak üçün muvaffaq rivişte yesin. Ular, yani balagat ketken yetimlarınki mal mülkünü tapşırıp berdiğin çağda başkalarını guvah kılıp kuyunlar. Allah hesap ilişka yeterliktir. Hoş. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nisa. Bu ayallah degan sura demekçi.
Demakchi bu hamda ayollarning İslamiyetdagi o'rnining naqadar ekanligini bu suraning o'zidan ko'rib olishga bo'ladi. Hech qachon Qur'oni Karimda suratur rijal deb yo'q ana. Ayol erlar surasi deb, ammo ayollar surasi deb bor. Buningda ma'lum bo'ldiki, ayollarning İslamiyetімizdə bular verilgan izzat, karomat Alloh subhanahu va taolo tarafidan hurmat, sharofat naqadar ekanligini mush Qur'oni Karimda tilga ilinganligining o'zla yetarlik. Ya eyyuhan nasu khafullaha waltazimu awamirah wajtanibu nawahih. فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواء ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا واحذروا أن تقطعوا أرحامكم إن الله مراقب لجميع أحوالكم. Ey xalqlar, Allah'dan qo'rqinglar. Allah'ның emir farmanini bijanidil keltiringlar. Allah'ның cheklimlaridan uzoq turinglar. O Allah sizlarni faqatli bir jondan xalq etdi. O bir can olsun mu? Babamız Adem aleyhisselam. Yarattı bu bir candan. O Adem aleyhisselam babamızın ayalı olan Havva anamızı yarattı. Bu ikisinden bütün yer şarı etrafında köp erler ve nurgun köp ayallarını dünya etrafında keng kölemde tarqattı. Bazınlardan sol so'rash jarayonida Allohdan va raqibulloh Allohni kuzatib turinglar. Ki so'raydi u Alloh nomi bilan sizlarning ba'zisin voy Alloh haqida man andaq narsa bergan, bunaq narsa bergan, uni yordam qilin, buni yordam qilin degandek. Bu haqda Allohni kuzatib turinglar. Sizlerinin bu bir urug' tuqqandochilik rishtinglarni uzib qo'yishdan qattiq diqqat qilinglar. Haqiqatan Alloh sizlarning ahvolinglarning hammasini kuzatib turibdidir. Ve a'tu men mata aba'uhum ve hum dunal bulughi ve kuntum aleyhim awsiya'a amwalahum إذا وصلوا سن البلوغ ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم إن من تجرع على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما. Balagat yetmey durup, ey vasiyet egillere, balagat yetmegen halda atsı ülüp ketken ballanın mallarını bırınla. Kaçan bula balagat eşiği yesse. Ulardan özlerinin mal mülklerini asrap, muhafazat kılıp, onu çok köpeytip kılışka bir imkaniyet, onun koğan bir kudretini bayqısanlar, ularının meline birinlar. Ularının melidin çok yaxşısını elvamanlar. O malının ki yaxşı malının ornuğa, sizlerinin melinlarının çakına, rezil, naçarlarını kılmanglar. Hoş. Ve
Sizlarning melinglarni, ularning mallarini, mallarni sizlarning mallaringlarga aralashtirib atmanglar. Aralashtirib, aşınlanca ularning melini yivelishga, yel mikir qilish uchun ularning mallarini sizlarning mallaringlarga aralashtirmanglar. Cho'qim aşının cüret qilgan odam haqiqatan cho'ng bir gunoh ishlagan bo'ldi deydi. وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن اثنتين أو ثلاثا أو أربع فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة أو بما عندكم من الإماء ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربعة أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي. Sizlarning qo'l ostinglarda bo'lgan yetim ayollarning uzda adolat qilmaslikdan qo'rqib qolsanglar. Qanday adolat qilmasliklan ularningki mehr haqqini ularning boshqa ayollarga o'xshash masalan birishlan uni berenmaslik bilan adil qilmaslikdan qo'rqib qolsanglar. Başka ayollar mesela kandak şu ayollarınki yaş cihetlerde, güzel turku cihette, din diyanet cihette, ilmi kabiliyet cihette ve nesep cihette ve bir neç cihetlerde başka ayollarınki mehrine, mehr hakkını mesela kandak bir iş kançık miktarda bəgən bolsa şu miktarda berenmezlikten ibaret. Bu xil zulüm qilishlar ularga adolat qilmaslikdan qo'rqib qolsanglar, bo'ldi ularni ammanglar. Ularni qo'yib aytinglar. Sizlar uchun boshqa ularning g'ayridan bo'lgan o'zanlarga pak bo'lgan, yarashgan, masashgan mush ayolni elanglar, ikkilab, yo uchlab, yo to'rtlab elanglar. Ular mı ara adalet kılanmasın korkup kalsınlar birlerle kipayelenler. Ya ki sizlerinki kaşındaki kız dedek muşlarının üzerlikle kipayelenler. Aşını sizler için yetim ayallar, yetim kızlar hakkında ve ayallar hakkında ben yol koyup kanuniyet şu. Birden ta to'rt kishilik yoki birningli cheklanish yoki aslinki milkul yamin ya'ni sizlarniki o'zinglar ega bo'lgan mushu nima dedak mushuning o'ziga cheklanishlar degandan iborat yo'l qo'yib bergan qonunim bu. Mushu sizlar yo'l qo'yib bergan mushu ta'limot mush qonun zulüm qilmaslikqa va boshqalarning haq huquqiga tajovuz qilmaslikqa eng yaqinroqdir. Va a'tu ayyuhal azwaju an-nisaa muhurahunna atiyatan wajibatan wa faridatan lazimatan an tibi nafsin minkum فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فَوَهَبْنَهُ لَكُمْ فَخُذُوهُ وَتَصَرَّفُوا فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ. Ey erler cemaası! Ayallarının mehrini nime vacip ve üstünlüğü farz tariqida biringlar bunu. Hergiz bundan başta çıkıp olmaydı. Özanlarının köngül hatırınızdan biringlar. Özanlar razı olup, aşınğa kanaat dep,
xuşallıqlan biringlar. Eğer o ayallarning nefsi sizlarga ash mahrdan iborat bir narsalardan sizlarga voz kechib, o ayollar ona sizlikçe yebi qilgan bo'lsa, so'g' qilgan bo'lsa, ona bo'ldi elanglar. Elib onu sarf qilinglar. Buning o'zi nihoyatda pak xushbo'y haloldir. ولا تؤتوا أيها الأولياء من يبذر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجهها فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس وأنفقوا عليهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب والخلق الحسن. Ey evliya, bu yetimlarga ego Allah. Erlerden bolsun, ayallardan bolsun, uşak kiçiklerden bolsun, bämenla bir kimgi ki buzip geçiyordu bu. Nemine özlerinin mallarını, meyli ayal kiçikler bolsun, özlerinin mallarını çoğu cayda sarıp kılanmaydıgan, buzip geçiyordu, ısrap kılıvadıgan, bundaqlağa mal mülkünü ularının melini bämenla. Ki ula olsa sizlerinin tağı kol astınlaydı, sizlerinin kol astınlaydı ula. Ula bir qo'ysangiz qanday qilyapti? Ular u mol mulkni o'z joyiga sarf qilmasdan zayo qilyapti. Bu mallar olsa, u malning ustigidir insonlarning hayotininki bir nimsi va hayotning qiyomi va insonlarning hayoti ashundan turadigan gap. Bu mallar, o mallarning ustigidir insonlarning hayotining qiyomi va va ulargacha u mallardan qanday qilinglar muvofiq nisbatda pul xarjlab turinglar. Ular kiyim kiydiringlar va ular uchuncha yaxshi so'z qilinglar va go'zal axloqliq mandaq so'zlarni qilinglar. واختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها لهم ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافا ومبادرة لأكلها قبل أن يكبروا فيأخذوها منكم. ومن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا. ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلم وسلمتموها إليهم فأشهدوا عليهم ضمانا لوصول حقهم كاملا إليهم ولئلا ينكروا ذلك ويكفيكم أن الله شاهد عليكم ومحاسب لكم على ما فعلتم. Silab görünglar. Sizlarning qo'l ostinglardagi bu yetimlarni, ularningki o'zlarining mol mulklari haqida mushu tasarruf haqqini, mushu mollarni joy-joyga to'g'ri yo'lda ish qilishninki yaxshi ish qila olamdi, bu qilamamdi, bu pullarni bu molni xarjlay olamdi, xarjlayman degandek bu qo'l ostinglardagi yetim bu bolalarning o'zini qanday qilinglar? Sinab ko'ringlar. Hatta qachoniki yassa bo'la,
balog'at eshik yetsa, ulardancho o'zlarining dinda bir yaxshilikni bayqasanglar va o'zlarining mol mulkini asrab muhofazat qilishni iborat bu xil iqtidorni bayqasanglar, u mollarni anandan keyin u bolalarga topshirib beringlar va bu pulni, bu omonatni o'z joyiga xashlab nima qila oladi ekan, buni sarf qila oladi ekan, boshqara oladi ekan degandek qilib buni topshirib beringlar. Ammo u mallarning o'zincha o'rinsiz isrof qilib va uni yevelishga aldirab ular cho'ngilishdan burun mandaq ularning u mol mulkiga tajovuz qilmanglar. U mallarni xashlash bilan o'z o'rnidan boshqa yerga isrof qilib va uni aldirab nim qilishga yevelish uchun ular cho'ngilishdan burun. Anandaki mallarını ço feyahuzuha minkum. Anandaki alıdı ula o mallarını sizlerden alıdığan gepte. Anadın bura buldu hapta bir jütüvamayman mı dep bunu yep jütüp yalap taşıp bunu yok kılışka bunu aldırap bununla nukumanla tecavüz kılmanla. Kimi ki sizlerden boğan bu vasiyet egilleri bu veliler yetimga egi oğalla biraz iqtisodmankan. Unda ham bo'lsa, o'zining boyligi bilan iffatli bo'lsin. Va yetimning melidan bir narsani olmasin. Kim ekan biraz yo'qsillara qolgan bo'lsa, o'zining zarur bir lozim bo'lganda, bir hojat yoki zarur tug'ilganda, favqulodda bir zarur holatda o'zining ehtiyojining miqdorida olsin. Va men yo'l uchiqi, ishga uchiqi deb chaq eplik qilam, uni yeb to'shab, ilab, ya'ni elib olmasin. Cek yapamıyorsun. Kaçanki bayqısanglar, çuqum ula özürününki mallarını muhafazat kılıp asraşqa bu iqtidar ba ekanligini bayqısanglar, ula ço balağat eşik yetkendiğin kin. Ve u mallarını bu yetimlarga anandikin tapşırıp biringlar. Bu topshirib berish asnosida bularga bir guvochini to'xtatib qo'yinglar. Nima uchun ularning haq huquqininki ularga komil ulashganligiga bir kepillik bo'lsin uchun. Va kelajakda uni bir inkor qiladigan mandaq ishlar bo'lib qolmasin uchun. Yo'qmi, ammagantim, ko'migantim, bamigantim degan o'xshash da talash tortishga so'rab ekanmisin uchun. Sizlarga haqiqatan Alloh qandaq sizlarning ustingizga Alloh kifoyadir. Shahid bo'lishga Alloh yetarlidir. Va Alloh sizlardancho sizlar qilgan ishlar qarta hisob olishga kifoyadir. Xo'sh. Ayet-i kerimde bazı bir balag'iy taraflar bo'lgan bo'lsa, buni deb o'tamiz. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رجالا كثيرا ونساء كثيرات demekçi de bu icaz bil hazb. Buna da icaz var. İcaz bil hazb. Yani ve nisaen kesiratin demekçi de ricalen kesira ve nisaen kesiratin. Ve atul yetama amwalahum. Am yetimlarning mellerini biringlar demekçi. Bu yetim alette belgili olmaydı da onun meline. Ona tek o malını ço pilallık bir yere sarf qilib, onu idare qilib, mümkün bo'lsa o malını biraz köpeytip qilishqa o kichik o. O yetimlarning mallarını biringlar deydi. Buna deganligi shomatni o'zil biringlar demekçi emas. Bu mundan burun yetimdi ama hazır balağat ketip çoğ oldu. Mundan burun yetim boğan itibarlan bundan burun atanısın kiçik qalğan bola dep şu mundan burun ki yetimlik ahvalini köz aldığınlığı ekilişlen bille ulanın beni yep jutvanmanlar. Ulanın mal mülkünü yetimlerinin mallarınca birinla demekçi deydi.
Bunundan bu mecaz mursal babıdan boğan bulup bu i'tibar makan bunun nima muşabaha nima alaka gayri muşabaha boğan bolsa mecaz mursal deydik. Bu mecaz mursalning bir necha mesela i'tibar makan mana ayetning o'zida i'tibar makan va bundan burun yetim boğan itibarlan demekçi deydi. اعتبار ما يكون كل جزء حال محل ديجندك مثلا بالنتشن ملوبا سبب مسبب ديجندك ونكي نما علاقة أما هو علاقة غير مشابهة وصول أجر مشابهة وقامدا استعار ده bunun da mecaz mursal va o olsun alaka nima ya alaka i'tibar makan deydi. Xo'sh. Ayet kerimede başka ne bileyim boğan boz gerek ama bana baykalığının muşucuk oldu. Şu anışka dersimiz, muşundan kipaylimiz, dersimizin devamı King saat doludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.